یک جهری مجارا گرنگه در روژه دا تایبت پروپاگندین هل بشارتنن 14 گلانه 28 گلانه هاتو کار آنین جعلی AK Parti ve desalatı ve ku havul deden Türkiye'ye biken endam diyeketiya Avrupa'ya da o yek şemercin Recep Tayyip Erdoğan yamjin Türkiye'ye jibo endamatiya Suudi de NATO'ya da ku erebike Türkiye eveye ku yeketiya Avrupa'ya ji Türkiye erebiketin bibe endam de yeketiya Avrupa'ya da le Serok Vezîrên Nemsayê dibêje ev tişteke yani dem bi heder tê dayîn tiştekî wehaniye ku yeketî Ewropayê razî bîtin li ser vê yekê. Baş e ji bo zanyariyên zêdetir şirova vî babetî min mêvanekê ye Birêz Doktor Ekrem Unen şorekarê siyasî ji Stockholma Swîdê gelme de ye. Doktor êvar baş tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 nirxandina te çi ji bo vê daxwaniya Serok Vezîrên Nemsayê? Bele, gelek spas. Rastî wek hûn dizanin yani Türkiye evde nekedirêj wek dirê di navbêna Rojava û Rojhilat siyaseteke dimesî taybetî pirsê şerê yani nakokê navbêna Rusya û welatê endamên NATO dewleta girtiye Amerîka Türkiye wek endamekî welatê endamê ê NATO wek tu zanî siyasetek dualî lîstin yani ev siyasa Türkiye jî heke di navê te zanî yani şerê cîhanê emîn de emîn û heya niha jî her siyasetek xwe her tim meşanin demak nakokiyê eşk di navbêna Rusya û welatê Rojava çêdibê ew her tim dixwaze li ser du aliya bilîze. Lê qenaetê me de were niha ev tiştêk ana Serokvezîrê ê Astriyek ki beyanek were daye û wek di navê te jî niha behs kir cilîna du AG J20 li Hindê çêbû beriya wê Erdogan serdana Moskov a Soçî kir bibûrîne gel Putin danist ew hemû ji mer di rêdan êdî Türkiye hergide her cilê teng dibe ki karibê siyaseteke wiha dualî bilîze. Türkiye êdî her du alî jî yani heger cenavê te takip kirib wextê li Soçî jî bû Putin ji heya derecekê zor da Erdogan û vay em dibînin wiha Ewropî jî heman tiştî dikin Amerîka jî tu zanîn li G22 Biden jêr tiştê jêr gotibû ki meselê Swêd û F16 ew hemû ji mer di rêdan çi Rusya û çi NATO û çi Ewropî ji Türkiye re zêdî fehnkirin êdî ew siyaseta wê ki hûn li ser du aliya dilîzin him bi me re xweş bin û him jî bi Rusya re xweş bin ew siyaset êdî hêdî dawî lê tê divê hûn cihê xwe hilbijêrin ya hûn ê gel me bin ya hûn ê gel Rusya bin yani weya Rusya û Çîn em werbêjin cephê wan dirin niha ev tiştê esas tiştê rastî bixwaz ev tiştê beyana avî ci Serokvezîrê ê Avstriya jî ew jî pelçakî vê siyasetê ye yani ji bo wê ez hesibînim Türkiye hatî noxtakê êdî dibê ji xwe hilbijêr yani ew nakokiyê berê navbêna welatê Rojava û Rusyadeki êdî nepire eş bûn ki Türkiye karî bû ji wan hebû lê Türkiye ana êdî hergid here nakokî xurt dibin nakokî heş dibin şerê navbêna wan de hergid here gurîx dibe Türkiye dibê êdî hilbijêre ew siyaseta berê nameşe êdî ji bo wê jî ez hesibînim li ser pirsate bira yani ser mesela yekîtiya Avrupa Türkiye rast Erdoğan gotî pêncî salê qenaetê min were ye him Türkiye dizane ki Ewropî wan nakin endameketiya Ewropa û him jî Ewropî dizanin Türkiye nikar bibe endameketiya Ewropa lê pirsek xwe dikadir kebolî ji bo çi ev hefa salê Ewropî dibêjin erê hûn dikare bin ew jî ji berê ew ku her du alî jî xwe bazarê bi hev dikin rastî. Baş e Doktor de bangeşa helbijartinan da yani 14 gulanê 28 gulanê jî gelek caran Recep Tayyip Erdoğan behsa vê yekê dikir ku ew hewl bidin Türkiye bibe endam diyeketiya Ewropayê da. Di heman dem da Recep Tayyip Erdoğan qubulkirin û erêkirina Swîd yeketiya yamjin di NATOyê da kiriye merç ku yeketiya Ewropayê jî razî be Türkiye bibe endam diyeketiya Ewropayê da. Pirs ev ye Erdoğan amade ye di siyaseta xwe ya nû da dev ji Rusyayê berde hewl bide digel welatên rûj ava siyaseta xwe yêkangîr bike, nerimtir bike ji bo vê çendê ku bibe endam di yeketiya Ewropayê da? Qenaetê min pirseke geleke girîng û tekir û bawer dikin pirseke divê herkes ser bifikir lê pirseke bersîva wê jî yani yek bersî tenê zêr zehmet mirovî wê jî dikare çend bersî bi hev re jêr bêj boş ez bêjin yek ji Türkiye wek siyasî û kadroyê Türkiye îro ser hukûmin yani em bê Serokvezîrê bigin cîgirê wî
وبقول سرو كومان وجيجري ووزيري يعني ام دي بينن بهتر ميلك جردين اورو اسيا جدنا باند خورت يعني يواني ايه فاضل لقال روسيا وچيني هبكاريه بكن وقت سياسي لجناب تجدان عالي كدين تركيا زدي شت هفته سالي اندام ناتو تكليه بكتي اوروبا يعني ابوريا تركيا حياه درجه كين حياه درجه هل شقت ده قناه هاي داوي بروسيا جرى قال لك بنابد شويه يعني ام بيجن تزانه مثلا سنترال اتومي اكو يردن شيء ذكر مثلا غازي مثلا روس خازن تركيا بك مركز غازي بو حمو اوروبا يعني بروسيا جرى حياه درجه اقتصاديا ايكونوميك بويجر هناك غازي يفرمزن ابيت ليه ايكونومياوي او اندستري حياه درجه بيجي اوروبا غير دا يجبوه كي تركيا جعالي كي السياسي دخازن بروسيا يعني اساس وقت خصنا كواني سياسيه غير هذا دخازن بروسيا وشينير هذا بلقى قال لك هذا يعني اصلا عندكم تركيا ده حسب الادبيات التلقي تعريف الشامل اسيا ببنا وندا ابوريه او قال لك ابوري اسيا بس هو او دخازن حسابه في دلوقتي ذكر جعالي كي جنده تكليري ابوري كي اوروبا نوير بك بلقى هاجر تكبر بك دكاره لتركيا يعني هل وشان لك ايكونومي وتهواي شيء جبوه تركيا قناعتك مو ورا برا او برسات تبدا قال لك تركيا انقا كتيه نابرا دو اليا ورك نكاره قرار بده جبوت لك قرار بده يعني مثال بده نوع انفر لكن ده روسيا برد ايكونوميا تركيا هاي درجه كي بروسيا جكري زاي يعني دكتور دلا اتومي جوان تشكري دور زي 20000 كارتل كار عند تuristi Rusya ter, gazı Rusya dikkadın, vardı Rusya dikkadın. Yani Türkiye aborici yedi Rusya arası gireda hayat derecaki. O Avrupa'ya gireda yok mu bu ne bu? Yani bu yedi Türkiye قناعتك مو ورا زحمت بس قرارك بدنها بله تمام دكتور ده كردواريا ودره یا شوازار سورانی داد بیژن اول بن بره همو اینا سر بره یعنی سرک وزیرن نمسایه هر تش اشکره کر گوت تشتک تنه یعنی تنه دم بزایع دچه دم بفیرو دچه بهدر دچه تشتک تنه یعنی کو هندک بنوت هبن یان بنما هبی لسری ریکتن رجب طیب اردوغان شی بریا دو روشاد جیبیز دا گوت 5 سال هم گفتگو اندیکم یعنی الفدره وها باشترنیه جبو ترکیه حولا وکتا گوتی ریکفتنین سیاسی بده آبوری بده ایتر یکتی اوروپا ترکیه به هجی نزانه ببه اندام خلعتي من از غلطو تجميل او بيشنهارة سروك وزيري اوستريا اساس بيشنهارة كمعقولة تشبو تركيا تشبو يكتيا اوروبا لجنابه تنظانه ناب يكتيا اوروبا جد یک دنگی تنهایی ناب يكتيا اوروبا جد یک طرف اندخوازي تركي بكر اندامه ناتو هنه ببوي اندامه يكتيا اوروبا هنه يعني جبو بيدن او اللي او تسيتو بيجي اجي وقت فكرة قناعتك من الراسي او كتركيا قائمة الدعادية السياسي وابوري يعني هناك وقت بيتك دور دريل باوروبا بك و ابكي ثاني كنوها هي بروسيا جرتك اليوان هي خو بيتاري اوروبي نيكاغوان بين اسمهم بروسيا وريتك اليوان خرطول زعما اتك لنا بوجه هي بوانج ليه الزير بروبلم شي يدرا بروبلم دولتها قلت امريكا قالت كده هي دولتها قلت امريكا تحكي لك مثلا اوروبا قال لك فرت ودولتها قلت امريكا بتو اواي قبولناك ولا تكي اندام الناتو باوروبا الخشبه وبروسيا جواها دخوشيه ده يعني تكليم خشبه دولتها قلت امريكا ويا قبولناك جبوه قرعتها موريه تركي زحمه انه هذا جبه كريزه تركي اللي به البجير يا بروسيا يا بغربيه ايدي يعني هاتي حدودي انا ايدي قرعتنا تمام دكتور اكرم اونن شروع کار سیاسی ستوکهلم سوئد گما بو گلک سپاس دکتور جبو شروع انت